Jiruuf jireenya tolchitaa si namni argataa gatii tolchitee eebbisuudhaani eebbaaf dhiheessitee maatii guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati jiruuf jireenya tolchitaa si namni argataa gatii tolchitee eebbisuudhaani eebbaaf dhiheessitee maatii guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati maqaa kee dura durfachuun eegalee jechuun bismillah yaa rabbii abbaa rahmataa si malee hin qabu yaa Allah takka gaama kee ollaalee ati waan usneenaa jalaa tanaafiin abdii guutuudhaan si kadhachuun irra caalaa nagayaa fi rahmata kee buusii ganamaaf galgalaa ergamaa kan kee habiibii an hordofne deemuu jalaa nutillee meenuu guduunfi nu wayyeessiteenya galaa nuti waa tolfachuun beeynu atummaan nuuf dhahii malaa nuti waa tolfachuun beeynu atummaan nuuf dhahii malaa halkanii guyyaa waan jettu akka diin baratuuf namni barsiisaa turte qur'aanaa jecha ilaahal aalamiin rabbiin tolchee siifaa kennu jiruu milkii tan qaananii barsiisaa diin gaarii namaa yaa ustaaz Naziir Husseenii barsiisaa qur'aana rabbii yaa ustaaz Naziir Husseenii jiruuf jireenya tolchitaa si namni argataa gatii tolchitee eebbisuudhaani eebbaaf dhiheessitee maatii guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati miidhagina qur'aanasaa namni qalbiidhaan gallaalu ammumaa barnootaaf ka'ee deemsa jalqabaa imalu ganamaa karaa eegallaan osoo ittiin dhiinee galu eegumaa galee gammachuu harka yoo laaleetiin talu hin jiru duniyaa gubbaa wanti jireenya diin caalu kan ilmaan namaa taasisu hunda akka rabbiif bulu obboleeyyan keenya irraa turan barnoota boololu khatmii qur'aanaa godhachuun hojjetan waan jiruuf tolu khatmii qur'aanaa godhachuun hojjetan waan jiruuf tolu jiruuf jireenya tolchitaa si namni argataa gatii tolchitee eebbisuudhaani eebbaaf dhiheessitee maatii guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii janna markabul hayaati maqaa isaaniitiin siif himaa narraa qeebalii gabaasa eebbifamtoota qur'aanaa wajjinii walsi barsiisaa jalqabaa maftii ahmaddiin gurra kee keeysa si buusaa badhaatuu Hussein jaamti narraa dhagahi lammeeysaa abdallaati bar qabadhu inni sadeeysaa isaan sadeenii hirmaannaa as dhufnee kunoo eebbisaa isaaniif haa kennuu jannaa waan qalbii isaan gammachiisaa qoma isaanii haa bal'isu rabbumaan nama bal'isa qoma isaanii haa bal'isu rabbumaan nama bal'isa halkanii guyyaa waan jettu akka diin baratuuf namni barsiisaa turte qur'aana jecha rabbal aalamiini
rabbiin tolchee siifaa kannoo jiru milkii tan qaananii barsiisaa diingaarii namaa yaa ustaaz Nadiir Husseenii barsiisaa diingaarii namaa yaa ustaaz Nadiir Husseenii jiruuf jireenya tolchitaa si namni argataa gatii tolchitee eebbisuudhaanii eebbaaf dhiheessitee maatii guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii jannah markazul hayaati guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii jannah markazul hayaati maftii Ahmad jara khaysaa markazaa khanaaf amiiraa barachaa barnoota waliin hoggaansaanis deemtii duraa rabbiin isaaniif haa ta'u janna waan barbaadan maraa isaaniif walitti qaqqabee isaaniif haa tolchuu karaa asumaan achi dabarraa tun laffaatii isaatii baraa barsiisaa yaadannoon isaa itti footu baraa baraan isaan barannee as geenye nu laffaa'ee hanga arraa ربيني سافا خافلو جاءني جزا سانورا ربيني سافا خافلو جاءني جزا سانورا جيروف جيرنيا تلجيتا سنمني أرغتا غتي تلجيتي أي بسوداني أي بابئي هيسيتي ماتي قدوم فاقلا قرآنا أما أسراف سجاللاتي نجيرات لجايا غاري جنة مركز الحياة قدوم فاقلا قرآنا أما أسراف سجاللاتي نجيرات لجايا غاري جنة مركز الحياة قالتهم يا برسيسا جرى غاري سيفوينا وان أتي نور اللفاتي قالت أخي يوم دقنا آمين راني في كورين أسي هندسا قالتهم فنا بردتو تخين خانيس هنده الدو والجالنا warra walqu achiisanii wal barsiisanii qur'aana itti fuufaa barnoota diin kan nuuf ta'e karoomina tokkummaa teessan jabeessa jannaa laamuun laaffatina tokkummaa dhabnee facaane booda hin dhalluu salphina tokkummaa dhabnee facaane booda hin dhalluu salphina halkaniif guyyaa waan jettu akka deem baratu namni barsiisaa turte qur'aana jecha rabbil aalamiini rabbiin tolchee siifaa kannoo jiru milkii tan qaananii barsiisaa diingaarii namaa yaa ustaaz Nadiir Husseenii barsiisaa diingaarii namaa yaa ustaaz Nadiir Husseenii jiruuf jireenya tolchitaa si namni argataa gatii tolchitee eebbisuudhaanii eebbaaf dhiheessitee maatii guduunfaa galaa qur'aanaa ammaas raabsaa jaalalaati nuuf jiraadhu caayaa gaarii جنة مركز الحياة قدوم فاقلا قرآنا أما أسرف سجاللاتي نجيرات دوجايا غاري جنة مركز الحياة جيروف جيرنيا تلجيتا سنمني أرغتا غتي تلجيتي أي بسوداني أي بابئي هيسيتي ماتي قدوم فاقلا قرآنا أما أسرف سجاللاتي نجيرات دوجايا غاري جنة مركز الحياة قدوم فاقلا قرآنا أما أسرف سجاللاتي نجيرات دوجايا غاري جنة مركز الحياة